Isamla container ken ba malai Mausen Ram, Twinkle Grace Yauran, ila poi siya grand final jong ka India Talent Fight Season 4. Pa ka Twinkle, uyathu baka ying kasam kampoy perkhat baka kun jong ki kan poi siya ka final, bat ki kubor baka de ka jintrish dom jong ka. So kum ki kini ki pa ka message ke bangadon ban ai ki pat ba maro kolong. Ba ka jisem jong ki pa mi so ba ka de kolong kum ki jing po sneu ngim ju mudor ngim ju perkhat ba ka di ka kun ko jungi kan poi hadu kan ka level ba kan poi siya ka grand final. Te ka jing poi jong ka siya ka final ka de ka banangkong ka de ka jing tristom atau baka syong baka tray ki kami kamsem kaju tray rekat bat karwai te ngai kadai kajing tristom kajong kai rekat lem bat kajing yalam ti nakaliang jong ka amda bakal poi hadu kanika resan ke behe apo India te kajing kentu jong kalong ya ka barok ki kur samla jong ka rikasi ka bei kajongi ba ngin sim ya ka kabu kalat lenti ba lengba ka amda pinyo ikila kilenti ban pen poverty la jong kisap italen kiba pidan I could lay ka on Halaya Dancer Association kabala simkya but kabala kentiuro namta kajonga ya kaba kala kentiuro yang hakasab kabanga don ni kasabat kamla krim da shong thai henry ka yai trish tam na ta chunga but kumjur komdei tangenga henry ya babun ki kun samna akentiu but kaju yai trish tam but lengba kajing ya kendu jonga ya ka all Halaya Dance Association kadi lengba hinman jonga iba jerom yaurat iba laya kendu ya i sakit bok thabai balong ro ka president jonga ka all Halaya Dance Association te ngadap da kajung so kemen namar bang ngalayo ban syajit haka grand final jongka Indian Talent Fight Season 3 ya ka bang ngalayo bang ni simban talang bat kinong ruai kiba satar bat kumjur long kiba long iba tharai long kila khamla kitane bat yo lese nga khamla ngaru ngamtip ndrenga yai trish tom ya kata ban nga ay nguru yu blay baula don ran kalem bat nga baula ay ka ne kasap kam dei ka jing start ka jonga ndre ka dei ka jing plilat plinti ka jongu blay te ta kita